Le ntombi yakhe imunya stock sweet mara nawe usho ugrade. Ngimali motosi trust. Uthini? Unojealous wathi. Unojealous wena man. Kutawuphela konke Trust lo. kwanza so. Emfo. I was very jealous. Kutawuphela konke lokho sawubona lo wakami mfana uphethe speaker ngala nangala. Uyeva? Nasombonile utawubona ukuthi hayi ngiyakutshela. Mina ngishaya ngalenye into mfo. Munya stock sweet. Ah suka ufe. Yes. Yebo ntombi yami. Hey, mnakethu. Hey, ngona madala. Utani jazz ragaka ngona madala. Hayi mnakethu phela lana kumatima manje. Shilo yini ngona madala. Jabule kakhulu ngizobona le intombi yami la. Utsakiswa yini ngona madala. Mnakethu manje ngiyakuva manje ukhuluma lelimi lesitsongo kumbe sishangane. Wena uphuma kuphi? Hey, ngona madala mentale kule ngona madala. Lokhu me wasatwa me. Etwenhlala ngona madala wabona. Nisuka nele kamlungu leli nikatirela yena. Nifike nimjwela. Nikubasa wamfonsa athi loyi etendlala. Ya nifike nimjwela. Lokhu nifika la nikumedulo flongata akhipa swakudya hinkwaswo yita. Uri yini? Nikumedulo flongata akhipa swakudya yita ngwana madala. Okay, ngiyayibona lebo medulo oblongato namnyakethu yakubona. Emnyakethu, yabona la ngimelele enye intombi yami yakubona. Lethi torinyana takho ngiyativa. Mara yabona le ntombi yami ngiyibona kokucala namuhla. Solo nje sakhuluma mina naye savana. Namuhla sihlakala kokucala. Utambona nje ushanga letinye tipika nakavela nje utasubona speaker ngala. Speaker ngala. Ngiyakutshela. Ngefiki kulowa kamele nikamnyimela kolana me. Nawe umele intombi la. Mzane bese noshistira niyibone. Noshistira nivere nikhangala niyibone mzane. Ntombi yayo ntombi le ingakiniengele ihlayishwa kutafika iba 5 la. Iba 5 ngwamzalo. Lo usho kusona muzi kahle kahle kutawucala wena kahle kahle. Mina leya kami ngiyayibona ngala kubo 5:30 so. Oh la 5 so. Yeah. Ya mzala lokhu ifika la. Andilakho ukuvona la. Awu. La ufamba lokhu kufika intombi yami phela utata njani wena senikhomile wewe so ukhome ekhandlela utashutha njani. Uyabona nje ubukhuluma so. Kusho kwala le ntombi yakhe ayibukeki. Ayibukeki ipicture ayivumi. Shimathile mzala. Emzala endlela shingamathisho. Mzala lokhu singafika shweshwe. Nawe ungabhaleka mzala. Ungabhaleka. Thile mani. Nami ngimele silenda mara lesakami. Awutasibona sihle kakhulu. Leshaka ushibhasela. Singikhumbuta lo mfati lo wabhutadami leRustenburg yabona. Basi nabacabana lo mfati wakhe. Wamtrapa. Hey afika amaXhosa. Ngila ngabona khona kusebona amaXhosa anetigwece. Abagijima nabantu kitchen. Yemzala tikutha. Nabafika lapha yasikontakala. Bafika basikwenzeka ntoni. Butadami abatshela. Wathi mfati wami lo ngibuya naye ekhaya ungijolele nelitswana. Into lekhuluma bokudu uyabona. Angiva mina ngidiyanga yini kona lokho. Ngabe sengiyamtshela ngisakusiwa amatswana amapedi akamba nemlomo loraba. Hawe ubhoza mzala. Hey wena. Eish mara naye hayi nani man hey. Phela asifika isikhathi sawe. Hayi man. No man yabona into lebalulekile. Uyangibona first class nje uyangibona first class wena. Lebe selongitshela ngayo. Iqueen. Hayi wahemba bhuti. Wahemba bhuti. Antombi le nikanyimela yole bhuti. Nyima. Nyimanyana. Utekima. Ngitekile. Utekiphi? Uteka vampire. Ngiyaxolisa ngicela explain. Intwilo yakho explain sheshe. Wo uchaza kuthini? Nichaza shaka untombi le iyamina. Hayi wena. Yewe intombi le ungayivutisa nayo yilwe ivutisi phela. Shaka itekamani la. Ebheki. Ngicela ungitshela ukuthi lo mshangane uyadlala. Ayikho lento like ivutisi lwe phela. Amnangati sona ngathi singweda kanjani. Man, wo kuthi into longayazi. Wena la mina ngilinze wena ngisho. Ubitwe ngiyo emzala we uhlayisha kutombi wethu afika ba past 5 anele mina niteke yami afika i 5 o'clock nyima ani remene niteke yami afika i 5 o'clock waku ukuyini wena waku ya wethu afika ba past 5 buken kama i 5 o'clock buken kama shwe akashayi 5 o'clock wena khaza shakuteka manda nitwela wesha kuntombi late la kamini wanito mos ngitsimile le ntombi le yami but phela nivele Mozambique wanito angilandzaba nivele Mozambique mani nivele Mozambique
bekarishwe hansi Nakushaya nakintamela ubekarishwe that's what I'm Ngikobela follow nami wena mina ngifona namba yangathi Witbank eWitbank bayangathi ngisho nase-Alexandria Mbala bayangathi yeva nginemntwana mleli ngafike ngamithisa intombi bayisaba bonke bajida le bayangicafa mina shaya kuze kube late mfana wami ndakushaya mfana wami akhethi ngasidla khetha nawe mani ayihambe le nto okay ngikhombe susarijoni atakhetha mina nginemabhandi mina ndakushaya mfana wami yeva nginemabhandi bebe mjweli baby mjweli man baby mjweli ngoba unakhuluma ngala ngiyakumele ngikhetha ngathi ukuthi kumele ngende njani ngithi mina sengifuna kuhamba awushele le nto lena ngiyindayiphinza ungali ke futhi ngiyacela ngesihle ngiyacela kahle ngenhlonipho lekhulu okay ngitokhetha wena ke khetha man baby unjwela umuntu lesho akumena usuke kule usokuthi khetha yebo awukamvusi akamuva okay but atakhetha utambo atakhetha mina khetha makhe mina ngikhetha nawe uvile na wavomzana rikhomela ngapela me annual whoa